vai Mistiri in Mizo nu athat ziak tu lalrin zuala chong thu. True story niya he Thil thleng hi hrechiang ani point comment etc. sei chhuak kherlo turangen ini kumsang ni le pali December ni som ni pakhat zandar sari le chan vevel chuan Aizol police station OC chuan hemi zandar sari vela Aizol khopui veng leili tak pakhata Peter rong takatha nia lang chungchanga first information report adong nol mai OC chuan Aizol PS sa case chu ziak lut ngalin he Thil thleng chui turin pulal sang lura SDPO Aizol South kai roi investigation team din ngalani bok investigation team hian Thil thlen na hmun hi rang takin dariat le minute som ni vela an thlenga mualpui forensic science laboratory po chin chang riat tir ni in rang takin an thleng zui bok he tual thi na veng VCP purawa chuan Peter thitai na chorthin vai Mistiri pakhat chuan na a tho laya tum thum lai in hung na banga alon liam lai alo mutoa Peter hi nu chengwong tak mania heng tiklai point khar khip tlat thin in leng nei zen zen lawania zan khat chu vai Mistiri chuan he in kongka pui hi lu tuma kiklai te Peter in jingdar ko vela kongka a hon saklai te alo mutoa he vai Mistiri len lu dan anga leng lut midang ala mungai lo tlai khat chu he in kongka pui in hong renga mu chuan telephone mangin chu in nei tunu chu biak atuma ma se landline phone chu tu main an chan lo awangin Peter laina nai tak chu in thang loka atupa pulala chu phone in api nakala chinchanga event se tha ati thu a hril taroya rang takin pulala le au pipui chu an kal tawata get lo in kal chu pulala chuan zuan khumin in chunga aluta VCP purawa lo thleng ve chuan pulala chu azui lut bok purawa lut tur le pulala lo chhuak chu kongka puya anin toka api chu thia a hmu thu a hrila an pani chuan in chunga lut thal in pulala chuan chauka tu bo chu la in get chu awa chu hong thuaya chuti lai chuan puro po in mutna pindana blanket in khu zana mu hil ang takamu in nei tunu thi khong reng to chu a hmu ve ta bok rei rial lawin pulala chuan a mingin Aizol PS a FIR the lut tawata pipui chuan anu trapa pulalan get a chut khon vele man mo takin in chung atlan luta api ruang a hmu meuh chuan in sum harsa atingei mai apin amuta pia nga paijama a hak thin a halote a phel mang lo rang ka chak thi zungpun le sana pakhat ma a or lo le abun lo te muddona samphiar zia thin sin sama phiar lo tlatte TV atanga star TV cable phoi zia plaka lo in phoi dai te a korvel lawa ai ngai lo apple korvel lawa kei hek do kan te pakhata lo omte azar lo laya athle that thlap thin thosi leng khumbana lo in bat tlatte chauka a hmun lo plastic no lo in hung tlat mai te chu api sul nu ni theina ring lo tu emaw api na chuan lutin api chu thatta ni na ngai lo thei lo ani chauka filter chunga dan pa ngai lo taka in hung plastic no kutthla chu forensic team chuan an la a ruang omna pindana thinga siam thosilen bana chuan soitak angin dan pa ngai ang loin thosilen an bat chawa khumong lama khumdang pakhat om chunga chuan ser thlum emaw zat a ombok Peter khongai thlak takum som sari paruk mi ama chawa om rek tu poi ma soingai lo chu thaka amut na thin khuma blanket pani le rizai pakhata khu zarin lulam kho chaklam khoile kelam kho thanglam khoin amuba maya amut na khumbul lok do kan te chunga chuan apple pum somvel pum khat achan vedon kei hek alet rama steel safe pakhat chunga chuan safe chabi niom tak aborin oma almera pathum om chunga chabi bor emaw zat ain khai bok investigation team le forensic team te chuan ngun takin ruang chuan zir chiang ngal mol mola VCP le UM branch president nom ve bok mithika atang chuan thi sen le tui rel in pol alwang chuak nge ya abiang dinglam le mitveilam nuailam chu akaka a hmoi chung chu akak boka
a kut veilam kut zung lai chu tan ni om takin abunga chu tatanga thi sen chuan nu ma chu a om bokani korlum phiar sen ha kor hnuai ha in pon fen dum hnuaya fen hnuai de thek thek a fenga a kor hnuai le fen hnuai te chu a hnute thlengin in lim chawa a kam sir ding lam le nara chuan thi sen a tling tuna a ngong le om vel chu a du kurui boka a pon fen le mal pui veilama ek thema luang zuya a zamo kong ka chu kawin chu tatang chuan mi pachi ngei tura om mi pachi hi forensic in zirchian atan an la bokani mi thin eng tiklai ma tha ngai lo arang ka chak zungbun Thil le sana te chu bunin a orlo bok police chuan ruang chu postmortem ngal turin doctor an bia a ma serem chan jok na awangin atu ka ti turin an ruwa man ta joka ruang chu la son lawa police venin an da thatari ani ruang zirchian na atang khan police chuan mi ko tur nge ya thi ti an ring tlata mi thilaina le thenom khoweng te chu mo phurtu ni thei om an soipuya mo phurtu chu he in chin chang hret takani an ring hloma chu tiang ani chuan he ina enge mo lo ti to emo na thok to tu emo ber ani an ring bokani ti chuan he ina cement na le rong noya thok to vai mistiri pakhat sultan amet sanga tia ko chu azana zanin rin hlel thua ASI zo ming lian ale a ho te chuan an man ngala atuk December ni somni pahnia midang panga rin hlel thua an man le bok aizol psa chuan apple pum him an lak chu sanga anti vai mistir chu an kai tira chuta kai na tha le ruang hmuna apple kai hek tha chu FSL Kolkata zirchian turin police chuan an thona sanga kutje tha po lak sakin ruang hmuna hmuna forensic team in kutnu tha an lak ne na zirchian turin FSL molpuya an thona sanga thisen sample po zirchiana tan an thon bokani aizol civil hospital a doctor rozama postmortem result alan dan chuan mithi ka chung ril deuh taka halem mu chu ania boruak mamo tok mu lawa wanga thok tuma abeina lama a halem chu aka chunga atitla ani mai thei a ser chunga mi pachi mu ania mithi chu mu ani mania thi to ani ti le athi ma hian thei to pa atana wangin atak sa hmun then khata hliam tuar pha a om le ngong vel a duka e ka che pha boka ma se a hliam chu a thi chan ni lawin boruak klak cham wanga thi ani ti a hriat thei ta ani mual pui FSL chuan ruang hmuna hmuna kut zetha le aizol PS sanga kut zetha lak chu ain milchia te an mu chuaka Ahnu dewa Director Central Forensic Science Laboratory Kolkata in atarlan angin ruang hmuna apple kei hek na hatha le apple dang police in sanga an kei tir na hatha chu ain mil thap ti hriat ani le tabok ma se hemi ruala sanga thi sen sample result ero thu boi chin fel thlengin hriat ani talawani Ahmed sanga chu aizol PS police chuan case IOSL lal chia hawa an dop nuwa ain puang ta a chu tual tha na thon thu chu alang tran ta yar mai ani Ahmed chu kathali Karimganj Assama cheng Abdul Goria chuan fanu pali le fapa pani aneya a fapano pangjok Mohammed Sultan Ahmed chu kumsang hajakwa somriat pahnia piangin Paul sari thleng le kha azir nuwa kutna athokta a ano panlai chon fel tak nu le pa thoi thei takani thin kumsang hajakwa somkwa pasere in sakle rong noya in lo turin aizol alokala a hlo hian ain chomba ka achung te kha tokin cheng sang khata thon thin ani ame ta hi chung ko chom tu berni in pasal la nei lo zok a farnu pakhat chuan metric a fail nuwa azir chun zom lawa nu le pakianga omin vunnat na chikhat albino disease avea wangin pasala anong dewa ameta hi aizola awm na venga hian kumnga kumruk awm to a mi fing fel ve tak mizo tongpo thiam tak tong du takania wangin mi ngai na ta hlo le a achor tu piangin athu oi le zam thata wangin an du thin viau bok Christiana in Pain Presbyterian Kauran Pastor pakhatin baptisma chantira non Mizo Christian Fellowship lama point mang ve viau nge a
Mizo point an fakin an ngai na hle ani ameta chuan a far nu pasal nei lo kum som paruk mi vun nat na chi khat vei chu alai nat em a anat na wanga pasal la mulo ti po hria tum kha chu wa nei thlak takin mi pakhatin ameta ten cheng sa ngan pek thei don chuan nupuya nei a hnial lo ti a hreta tlat maya a phur hle a le khazir zom thei to lo a far nu tan chuan chu tluka hun tha chu omin a hrelo ani ama en kol na ba ka akhat to ka chung te cheng sang khata thona wangin sum kho la ram ma nei lowa a far nu ei lo tu chu chu lo hram adu boxi eng tin nge cheng sanga chu a nei theiang ti ringot chu angai tu ta a kum sang ni le pali mei tha atanga ama chaw om pitar pakhat ina ain hlo nu July ni som panga sang ni le palia midang ina athoka chu mi nuwa pitar ina abok ama azo lo thok zo in ain hlo le a pitar chu na summa mo chu nei nge ya ringa an lo in chornem ve to awangin anin nel viau to awangin za po don lo dil chot mai thai na hreta a ti chuan December ni som pakwa sang ni le pali chol ni zandar sari vela pitar ina chuan akalta a hira siam get chu alawin kala wangin ahung na banga alon liama ahma point alo ti fo to in hi a hrebel le arin lok angein pitar chu ama chawin alo om rak raka ameta chuan a far nu chungchang le thilom dan zong chu hrilin cheng sanga pu ka dil ta chota ma se pitar chuan chu ti mai chu tiang za sumakol lo thua hrila ameta chuan beidong du chuang lowin thiam takin a dil lui zela ma se pitar chuan a nei lo thu bok hrilin a kalbo wat lo chuan midang puna a vota a chutia vota ka chuan ameta chu hlau thong ta thuta a romol phorin pitar ka le nar thok le khata hup ta thut maya chu vele pitar chu atak sapumina khur sai ta loka ameta chuan ti hlum mai hlau le nu in apom loka khuma mutta thlop maya a thi zui mai ti a hreta thuaya chutiang ani ro chuan ti in mi pat mei chiat na tenom taka man pui zui ta ani chumi hnuwa mutna pindana poisa da na sef chu khona tuma ma se a thei lowa wangin ami tha bun lai rangkachak zungbun thile sana chu ala a zanda riat vela chu hmun chu chhuwa san ta a thil lak po chu kol zui ta lo chuan a romola tuamin a in lu abul nom nok pai na kora a pai ta daya he hmun hi nuwa police in an dapa engma hmuan nei lo ani chumi hnu chuan ataya a thian Mistiri ve tho Abdul Kalamah kanan vengami in lu nena December ni somni sang ni le pali tho tran ni tlai dar li vela kalina riak ngala atuk ni lengina om hnu tlai dar li vela a ho san ta chawa a in lua a ho chuan chhuak lawina in khung ta a chumi zan chuan a om na venga tual thina mo phur tu nia ring hlelin police in an mana police station a hruai ngalin lokapa engemaw chen khung ni in thu zo fia thuai ani heti lai hian an rin hlelna thila chuan engma hriat lo thu ala soi panga atuk ni lai ni chuan police chuan Aizawl civil hospital a 4 trip ti tirin lok apa an khung zui le a zandar som pani vela police chuan tual tha na ina kut kolbun le mit tuam chungin an hruaya engma hmu thei lowa wangin awa kwal dun nge atu ka police in epulan pek chuan alaka police chu an lom tak dewa wanga ngain an hril angin a kei hloya ma se an lak sak ta dai si chu a hrethiam lo hle a hnu loka tual tha na wanga rin hlel man thar a thian te panga nen zel lama da an ni ta April ni somni panga sang ni le paruka chuan ADMJ Aizawl district chuan Mohammed Sultan ameta hremna tur thurem na ati chhuak ta Peter kumsom sari paruk mi ma nia chena nge ametan atha nuwa mi pat mei chen na bol hlo taka man puile ami tha rangkachak thi zungbun le sanate aruk saka wangin section 302 IPC to chanin hremna sang tak kumsom pani tang turte cheng noi khat choi turte section 3761 IPC to chana poisa choi tur anei lo chuan kum thum dang tang zom turte section 384 IPC to chanin kum ni hreom taka tang turin atitani